Kiri ripoti ingine ati MCA wa wadi ya Akithiwiti Kenneth Mwenda Ithiri amwena muthoji wa siasa na nkuruki muthomi wa siasa Oscar Mutugi ni baoretia Meru gwetana mbere na kugwata mbaru Rais William Ruto kirika gita karagatigere nkuruki ne bethirete bakiromba rais gutigera na kuingia mawirene jonde jara ethiritwe agikira akari ne arabethiritwe nande bakiuria Ameru gutigera ne bakuwa rais kanya kagwita ngugi na nkuruki ko baromba ati bethira bena gitio ke rais kagita na kara eregeri kwamberia ndio ngawe ndene account Meru kuma ntuko ya rojo. Nawe Mwenda Ithiri MCA wa Kithi wa mwena Oscar Mutugi muthomi na muthoji wa siasa niboretia Meru kuendelea kugwata mbaru thirikari ya William Ruto nikenda mutongeria uju akethira akibaretera witi na mbere na kagita ga siasa ga kinya bakethira bakigita na kinya nkuruki kugwata mbaru urebe kethira bakienda. But for these 2.5 years President wa Kenya William Ruto na Deputy President Kithure Kindiki ibo tuinabo kinya tueta nara utibitu atatu ka biasa tinao benda kwaria uma na kabambira antu betu uma eitara kinya na siasa Ameru batura naba kwenda twitira barasa tinao no ndo ithirikare turingirite kura turi Ameru no mwanga tumbe o fight space tone maendeleo kenda Meru twikara mzuri waita mndu eta kuira president actually kuira president kana kwaria muchamani ona yura ikona nyakatuta ketha na tureterete katuretere tewe ndi president arara kwa muntu wa kuinye tandene kana bingi after miaka 5 rende tobamakire toire president no atwirite onao wathithia no atwirite onao wara kuthithia so tumenye bro tukamwa turi Ameru. Meru nizikene na kwithirwa iri na political maturity na tuize kura ira tiaringirwe akariba Meru baringite kura baba inge sana pagi support thirikari reku na rais ura weku kithiro kigintu kia maana sana ba exercise political maturity yu ya kwithirwa bakamwamukira ndene ya Meru na kwithirwa gutena gituma na uro kithirwa atena kunganirwa kura teka tikuringwa kiumia giki kura ikaringwa mwaka wa 2027 uro kethirwa ena any disagreement kana kigawa zekatenganiri thirikari ya Kenya kwanza ibetere kithurano ora baringire kura 2022 bakionania kumugwata mbaru uro kethirwa atanganirwa baigita riu ni expectations irare nacio then baka exercise feelings you kurene. Nkuruki mutongere wa mugongo President William Ruto nethirite akewa mataro akethira akejana mawira ne nkutho na jo akarema gukinyaniria ki munene wa nthiguru nawe zora twariria atongeria bangi nethirwe atiku concentrate na kuweza na mawira ne zangi za Meru ni ontu mawira ne zaza izo za kuiza kuingia kugatuika na ndi gutizo za gakinyanira kabaeza nite mawira ne za makai kana kinyethirwo tizo akaeza neza Meru indi kwithirwo kuna commitment na goodwill ekuthiria mawira ne zara zaeza ni ukanyumene kenda imutethia kwithirwo akiganwa na akari na uga gintu kia kinyanira kukethirwo kwina agreement irio na antu bakuona gintu keuga igikuthithwa bwe bakenda bwe 10 atongeria baba nande ni bakuga na Meru bakethira bakibuta ngugi nyuma ya ngwataniro ya mutongeria wa mugongo President William Ruto wamwe na Raila Amolo Odinga na game broad based government no mwanka kwa mundu kan displace somewhere so president and the president antobetu para vai CEOs ba para status na tongoria betu para Meru para vai kuntu mwanya in the government pake hakwa displaced irero mbare akwa ndimo ndile ndimo tongoria ndene Meru pake hakwa displaced non to broad based government non to ko ndo turu ke thirikari tawo ndo to buri turu ke thirikari on to me supportete nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam.